Hello, jojono hor kaham, kakalay kaham na tong bay na hanay, may sawi paidrok tabong no. Tini je kok sanani tangi tong kok belai no nangman iba belai no serius ni mana tang hinggang ke. जों asuk jora chakri khlai busa butui nok huk no naikoli phaika ba primary teacher ngai ani nok nokhung ba ani jati gusti no ang thangsari tui phaika fia asuk bisini ya golo ano chakri tabuk tora tomo tonya hai okoi din bisingo media hindi social media hindi paper rogo hindi hai rogo jatri pod rogo kesajak ba borong ni khuk khugo okok thai kesajak supreme court ni rai ba supreme court je rai rajakha o rai no sanani thangi tongo obongkha TET hone je phai mani kaisa teacher eligibility test obo pass Engnani nangnai je tabuk chakri khlai tongjak hindi je chakri paiti je tai chakri 5 বছর tongkho primary teacher mane na class 1 ni simi class 5 jora phrongnai eba class 1 ni simi class 8 jora phrongnai teacher rok khop jagai man oni ni je regular teacher phan hande asuk bisi chakri khlai tongkha borok phano yog lak je rai nukmani je media rok nukmani hai ka abun tuina angki sa sanani muchung inka or TET pass engnani cheng raya or TET pass engnani belai no kothin tang hingangke ang borui nai kha tamka ang bisirali ang te waise wani rekai lang pass engman kham hingangke one subinadi inke laite te ya angke ang sana thang angke net exam rok sung net exam rok ro inke o net exam ba PGT rok ro o PGT rok ni sai o teacher ba TET 1 TET 2 belai no kothin eba belai no uthuk ni man ke abuni sai ang TET porikha ni sai PGT GT eba UGC net fan hande abruk ta kisa klai go TET 1 TET 2 no je pasang manai borok eba khaba lucky hini mano eba borok brain gana hini man tang ke ang jago ba tuyo ba pukiri habe ang saiman ja je pukiri ang habe nai pukiri tura thu yang saiman ke TET 1 2 rok belai no kuthuk ko amono pas ngai teacher ngai ba tongnani asuk klai tete ya ba klai saya ke kebang ma TET porikha laikha kebang ma borok tang fail kebang borok tang pas nya ke aro MCQ si nini minus point hani bo kurui option side ta tong option ni sing je ba thaisa answer angani tong ningke ang mukui phano ri phai sai thangman kintu saya ke omo tabu pasang mai ang ke ang bosor sakri phai khai phai kya sakri khlai ani busa buti rok tabu mading porikha 12 porikha pasngi tong bai kha borong ang medical pori ton bai kha phia tabuk ani sakri to da tong kurui abo kaisa sungmung kasaja Nge media ro je nungmani tam nukhasung mo kisa nai nai legen iko mo orobo bianjen kamai thang jagan ওকে আমার অর্থে কাইসা বড় খাতা শিক্ষক হতে গেলে যদি টেট লাগে তাহলে মিনিস্টার এমএলএ এমপি হতে গেলে ম্যাট এবং বিচারপতি হতে গেলে জেট পরীক্ষা করতে হবে জেনজি আহে রকমই সালাই তোমাকে হে গাঙ্গাঙ্কে অম চেং রায়া দো যদি টিচার নি বাগে সিমিসে টেট নাং গাঙ্কে মিনিস্টার নি বাগে ম্যাট বা member of eligibility test ma hai nata jet gaঙ্কে George eligibility test ahe rok nai ta hai rok lai kha angke ang je sai tong mani অবনর বুঝি খানা তাবু ইকর শিক্ষকদের বাধ্যতামূলক টেট রিভিউ মামলা হাঙ্গাঙ্কে তাই 2 বছর বাড়ির জাখা আগিও 2027 পাইনা তমতা 2028 31 আগস্ট ni bisingo টেট উত্তীর্ণ বাধ্যতামূলক মানে যে তাও টিচার ngi tongnai bo teacher class 5 phurungi tongnai class 1 sim class 5 class maybe class 8 jora phurungi tongnai teacher regular teacher borok phia borok taw tet pass mangnai go tet pass na ang je samane abo lai te ya mo klai sa ya je tet pass na ni
गोबां बरकनो चाकरी साखायनो चाकरी volunteer retire ani tei चाकरी 10 বছর tongo haiba nang चाकरी yakar marnai hingke omo thung tongmani kogi anga गोबां borok depression klai thangnai गोबां nukhung rok a चाकरी kaisa bisai tongo borok चाकरी ro yakari rekhe boroni loan गोबां sujaya tongo hingke omo to ang sayamo supreme court ni order hingke je sob শিক্ষক শিক্ষিকার চাকরি মেয়াদ 5 বছরের বেশি তাদের 31 আগস্টের মধ্যে টেট উত্তীর্ণ বাধ্যতামূলক হই সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়ে রেখা ত্রিপুরানি বাগে বুঝনি রাজ্য তো সাইমিয়া নির্ধারিত সময়ের টেট উত্তীর্ণ হতে না পারলে স্বেচ্ছায় অবসর বেকে ভলান্টিয়ার রিটায়ারমেন্ট গ্রহণ করতে পারে বলে নির্দেশ উল্লেখ রয়েছে উল্লেখ রক্ত তাম তাম সাইমিয়া তাম তাম সিয়াগো কিন্তু যদি নং পাস মায়াঙ্গাঙ্কে নং ভলান্টিয়ার রিটায়ার মাংনাই এই রায়ের ফলে রাজ্যের হাজার হাজার কর্মরত শিক্ষক শিক্ষকের উপর সরাসরি প্রভাব পড়তে পারে गोबां टिचार रok ani sinijak tongo ani nukung rogo bo mo teacher tongo ke borok ni bagui o khatra ka ganti belaino kirima singsa ngiman ke to do tabu angke hanta tabu je chakri telang tet oi pass khai telang ni ka agini je regular chakri man tongnai boroni chakri tai 6-7 বছর tongko boroni bai bahai omo rok khai phaike ba mo to belain chaya hai ma tong tai tam khaine bui supreme court rok se order rok lai tong lai ke ma mani nai কে এর আয়ের ফলে রাজ্যের হাজার হাজার প্রভাব পড়ে সংশ্লিষ্ট সকল শিক্ষক শিক্ষিকাকে বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে পরবর্তী সরকারি নির্দেশ ও অফিসিয়াল নোটিফিকেশন দিকে নজর রাখার অনুরোধ করা হয়েছে ওকে অমো হাইরক একদম কিরিমা সিংসা ওকে টেট পাস जोंनानि नांनाय अमो कायसा ओ टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट माने न जेराव फोरोंना थांखे नों कायसा टेस्ट पास मांनाय हिंगासि नों टीचार होननानै उपयुक्त नों कायसे नों टीचार होननाय रमजाकनाय नों सिगां रोदा रोंरोङिया जेरावनो फोरोंनानै फायथ' आ जेरावनो फोरोंनाबा नों गोरोङै फायगोन अमंका रायदा माने सरकारनि नियम नों टीचार जेरावनो फोरोंना होगागोन नों सिगां गोरों दा ओंया नों नायगानाय কিন্তু আগি রকম जों সাইমন তো যত বরক তো সই সই যে মেধাবী বা সই সই যে বরক চাকরি মায়া যতনো মানো বাক্সা বাক্সা বা লামা ও কাইটা বাইটা খেয়ে হাফনা তো হাফকা তাবু কিন্তু যতন পাস মাংনাই আবকা সরকারনি কক হাইটা ইনকে বেলাইনো কিরিমা সিংসা সাইগো সালফাই দङ ওরকম তিনি দৈনিক সংবাদ দেশ জুড়ে 30 লক্ষ শিক্ষকের ভাগ্য জ্বলে 10 লক্ষ 30 লক্ষ টিচার বড়রংनि भाग्यताबो गोजाजाक केवल 2028 नि 31 मार्च नि बिसिं मापानि तारमाने तै टेट एग्जाम तै वाइथाम वाइब्रै अ 1-2 বছরनि बिसिंनो ओंनानि ककबा ओंगान हाइमा दं तां इंगांके जत टीचर तो एकसंगे पास ओंला इंगार कटाल इको कैंडिडेट अबो तंनाय इंगांके तै वाइथाम वाइब्रै रगले बरक तलांनानि नांनाय हाइता jadi pasang mayang gangke cakiri pacha belai kirima singsa je tabu nok nukung cakiri klai nok nukung calogi tongnai boroni bagi belai no kirima singsa ge abono je teacher rok tabu borok horok thui mutri thangjagla kebor preparation nanan nangsanai tang gangke niyom omose sorkarni aro je bicharangi tonga tam khlai nai ba supreme court se raingi tonga tam khlai nai ba एकदम जरा एकदम किरिमा सिंसा मामो जे साइमाननाय जे कोनाय रक बरं साइमाननाय जे ओ जागा क्लाय दंनाय रक इंगे अरबो जतन खब जानाय नि सर्व शिक्षा रक नि बरबो यगला खायमा दं बरबो ओ जागानो खब जाकनाय ए क्लास 1 सिमी 5 फ्रंनाय क्लास 1 सिमी 8 0 फ्रंनाय इंगे यांगो क्लास 9 10 फ्रंनाय रक बरक ले नादना नाय साइमा ताव केरो प्राइमेरी टीचर ने बरोबर सैजाक नुगो गांके अमो एकदम वाना मासिंसा कख नि मन गांके जे टीचर रक फाट फाट न प्रिपारेशन आको ओ बॉयस रको सगुई ओ एज रको सगुई परा रखले मुखस्त दाते मानसिबा पयना फानसे पगै थांबाय नै दा हायदा गे जे किसेमिसा टास्क दंमानि आबो रंनो हंगाय तो जों मान गांके गामि आमसे रको जों जे नुकमानि टीचर रंनि दंफानो स्कुल स्टूडेंट अफ फाया फोरों जायगा गाहामके गे बरक बय गासो टाच करिं गाय तो माया रक नंनाय किन्तु बॉयस नि लगे लगे जों मेमोरी बो पग गांके ओ बॉयस से जों ताबु ताइसा टेट पास जों टीचर नि उपयुक्त
saksaisung senamnani abo kintu thongtongmaya hingke ang saimanjak TET 1 2 rui saimanjak o TET 1 2 je busuk kuthuk hingke ang saiman tonga hingke dunia ba ang abo haino ma tongo je dunia ni borok bo kothin wngjaknai kuthuk wngjaknai hingke borok pass wngmani belai no tuknai কিন্তু omo haike kaisa notification eba supreme court rai rekha je 2028 31 August ni bisingno TET pass ma wngbaina je tab teacher khlai tongnai omo kisani kogya hingke abono ang totai sanani muchunglia je bujinai rok khai to bujikhana angke je tamung simi preparation nanai rok to kaham ke nalai di haya angke teacher chakri yakorok ekdom kirima singsangi tongkha hingke oro thasing rok oro kwbangma jaga rok nungmani biajan thangbai kha oke जों दिनै आसुनो सालायसोनाय tangai hingga angke ang tei sanani muchunglia obo belai kirima singsa obo TET je des jure 30 loko thongtongmaya hingke Tripurani je school ni obostha je education system je tamjani ngi thangno o je teacher rok kamai thangmai khe angke ketal aro kwbangma ketal teacher habano haifano borokni je filling the blank tongmano aborno supungnani ba aro thangui abo tamjani laino saimiata tamkhe om haike notification eba supreme court rai rejakha je 2028 31 August ni bisingno TET pass ma wngbainai ni sai tongmani kok paisimi tongyable haita hangke ang asung sanai je o teacher khobjak tongnai rok norok tabun sibino srunglai sidi tangai hingke sabuni jil chakri no kwmana muchungnai sabuni ni je nok nukhungno asuk rang rimani tongoi ukui tongmarokno ang hotat khlai maya hotat khlai chakri yakarnani abo bahaike ang accept khlai mannai hingke tini asung siton tamkhe TET rok datin phayana norok ready tongbaidi je tabuk rona hwnui tongnai rok TET o 2 bosoro waithang waibiri roklai wnggan haima tong hingke asung siton jotono hor kaham।